Još jedan dan rada na brvnari. Danas sam postavio gredu koja će nositi deo terase na spratu, pošto definitivno građevina ide na sprat. Tako da ovdje vidimo jedan improvizovani tronožac od smrčenih trupaca i takozvanu dizalicu flašencug, pomoću koje ja podižem ovaj trupac na već pripremljene stubove. Moram da naglasim da sam stubove uklapao tako da se, ako pogledate na snimku, dno stuba uklapa u donju gredu, ovu noseću, i ovi gornji otvori su u stvari ti profili i otvori na toj gornjoj gredi, i ovi otvori na stubovima su napravljeni tako da greda kada nalekne na njih savršeno se uklapa, i vremenom će ona, kako se još suši drvo, još to bolje se slegne i još čvršće da bude veza. To sam hteo iz razloga zato što bilo kakvo rešavanje sa šrafovima, sa nekakvim držačima i to je za mene pre svega estetski neprihvatljivo, na drugom mestu i što se tiče čvrstine nije toliko dobro. Sad vidim ovdje kako sam podigao, znači trupac, iako to možda deluje na snimku poprilično težak, pa sam kasnije imao, u stvari ovo je bio prvi pokušaj koji, vidjet ćete kraj, tu sam prekinuo snimak i vidjet ćete završenu priču, zato što sam nisam imao dovoljno visine, pa sam morao još malo namestim da dobijem visine na flašencugu, i imao sam kod dva stuba kočenje, u smislu da se nije savršeno uklapalo, pa sam to kasnije malo, što kaže, obrusio, i onda je došlo do tog finog uklapanja koji ćete vidjeti na kraju ovog snimka. Tako da sve u svemu ispalo i jako, jako lepo i interesantno. I evo na kraju vidite kako to izgleda sa postavljenim tom gredom koja će nositi gornji deo terase na brvnari.